Sai mai le tau lungo fe mga luenga sai ele ne ya sunga fua la mtanga fo le va ya so le toi tali wai le tunu I tiu tu Faiva talo mai malolonga sai le faunga va ya so na se vai tunu ya mese foi ya o le lava ya so pisi wa tuna ya tu sa fenga ilo tato wa tunu umala na fainga filinga la mai o se fa ponga le nei o le tato anyways news se pe ma sani I po o aso te tasi lungo le tau le nei Hello, Anyways TV. Telephone, welcome back Samoa to your Anyways News for the beginning of this week. And here's some of your highlight stories for tonight. The OEC Commissioner have no intent to file charges against one of the candidates who breached one of the election rules last Sunday. Commissioner Tuiavelolo John Stanley of OEC emotionally showed gratitude to all of OEC employees for their hard-working job this week. And a warrant of election has officially declared and signed by His Highness Tuimaleli Whano Va'aletoa Sualauvi Lelua. And that's coming up for tonight. E tala tamua le nei fiafi ua whamangalo le whionga I le komsina o Faiga Palota Stasio Suita Wā sa whaalavlaveina ngā luenga le officio komisio Faiga Palota e le asasana se mawai tunei. Sao te lengo le reporti mai a Alvin Sarasopa. Ua sila fia umale atunu se tasio sui tau valia sa o atu ile no whanga I tuana I mato matau mawhai e tau ana ule whai tau wina o le unga o paro ta wha pitoa I le tu malolo ta mo e mai hai o toi lupe o ne semo po mune nuku. E tu sa le tu la fono ya afia so se tangata na te wha lavlavina ngaluenga le fionga le komisina malona ofisa na whamani e tu ya whelolo ua soli e toi lupe le tu la fono ina ua o atu mato e tau fi mai e li matamaita I malo le malo. Fatasi ai masui o le ofisa. Whailo e le fionga le komisina na ia whailo iai le tu la fono e le mawhai mai le whatangaina o na soli se tasi o lo tau wahape ta mo e le Faiga Palota. Le wahenga o lo whaatino inga luenga le ofisa o Faiga Palota. Na talia le suisa o atu le fautuanga